Assalamu alaikum hurmatli ko'ruvchilar. Halmiyon bozori 2021 yil 19 noyabr. Өрік, алмақалық, жем, пресс балаларын азыздерге айтып тартып көргізіп кетеміз. Шундай эле каалоочулар, эгер каалоочулар ар кандай негатив сөздөрдү, ойлорду жазгандан алыс бололу. Мен только каалоочулар үчүн ушул 250 сом менен лотерея ойноп, уматыңыздар сынап көрсөңүздөр. 97 приз бар, общий билет 1000 билет. 1000 билеттин жарымы калды. Билайн номерге кайрылып толук маалымат алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Мына биз ошентип сиздерге арналган экинчи турубузга старт бердик. Бизде жалпы билеттин саны 1000 штук, билет баасы 250 сом, общий приздин саны 97 приз. Эми сиздерге мен приздерди атап кетейин. Баш байгебиз Тико автоунаасы, андан кийин 2 смартфон телефон, 4 штук сок выжималка, 2 штук телевизор, 1 штук холодильник, 1 штук микроволновка, 1 штук пылесос, 15 конвертте 1000 сомдон, 70 конвертте 500 сомдон билет алганга шашылыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар. Так. Бул жерде азыр жаңгак, алмаккак, өрүк, булар бардыгын билеличи. Канчадан болуп жатат экен? Ака, өрүктөр канчадан болуп жатат бул? Өрүктөр 150. Жаман өрүк ушул? Наса? Жаман өрүктөр башка. Канча бул? Ушул. Жаман өрүктөр 75 сомдон 100 сомго чейин. Эң кымбат өрүк 500 сомго чейин экен, баргек, а? 550 Немече? Алмакка канчадан болуп жатат? Алмакка 40 сомдон 70 сомго чейин. Ну, канча өрүк экен, а? Категория, Шу. 40 сомдон 70 сомго чейин. Арзан алмакка, а? Сура билеличи. Эже алмакка канча болуп жатат? Алмакка кандай? Эң тазасы. 60-тан, 70-тен алмады. Алмакка Орозбеков айыл аймагында көп. Ушулары канча ака? Канча эже? Билбейм. Эси жок бекен. Жаман деп алып койгон. Курту жокпу? Энди ону курту жогун каттым. Бул жерде да жаман кызып атат. Не бар экен мынча өзү? Канча болот? 20 сом өтүп бересиз. 20 сом өтөт 300. 280. 250 1000 сом. Мына караңыздар, урмат көрчүлөр, эң таза өрүк экен. Курту жок, а? Жок экен мына. Сен мыналар сен асын айтып коюп атасың да, күнки. 310? Бар 310, охо, 310 сом болду. Мына өрүк. Өрүктүн доору келди. Doğru kılaverіңсің? Базарыңыздар берсин. 300 сом. Бар да. 310 сом болду. Кана. Мына өрүк дагы башкача экен. Бирок дымдалган. Ушул эле өрүктүн дымдалганы мына. Канча бул? 360 сом. 360? Сатылды? Эгесинен коштар, жаз. Калай эгес? 360 сомго берип атат мына акам, а? Ой ака, ордуңузда болгондо мен берип беретем десем, а тамаша. 360 сом. Канча болсо берип бересиз? 400 сом болсо берилет. Мына кеби. 400 сом. 1 килограмм эт мына. Же эт алыңыздар, же өрүк алып жеңиңиздер. Насип кылсын. Жаңа канча болуп атат, ака? 120. Бул багы агыдан экен, а? Мына ак магызы жаңа экен, 120 сом экен. Айтылышы да. Айтылышы. Кеми бар бирок. Базарыңыз берсин. Муну мен не işe aka? Aka. Bu ne bu? Çağda çöp çöp. Ne yapacağını çıtlatın karangılar. Kanal жақсы жады чөп. Мына да сап өткенде мен каткан. Eşenden aldım hep. Ha. 2,5 2,5 болуп турушу пулу. Görgan, neyin içinde ver? Жакшы экен, мынадан чөп салат, биядан 40 берет. Bir адам. Шиповниктин баасы канча экен? 140'tan verilmedi. 140'tan berilbeptir.
Kilogramı 200 so'm ekan. Жаңғақ qancha aka? 150. 10 moy chaqiladi, ha? Oy, men bitta qoldum. Oy, ana, ko'rdingizlarmi? Mana, ko'zingizlarga. Mağızdakta mana mağızda görüşte. Bir mıcıgıp bir kol menden hazır çağıp koydum buna. Göz aldığınızlarda. Uyda daha köp mü? Ya var şu. Barı şu mu? Kaça dediniz basında qaytalap koyam? 150. Kami var mı? Hamsiyle şu işte. Şu çaqqanın berinç. Osip koyayınç. Açınçı mı? Jardan berişmeyinç. Buna aka ozan dur sındırıp koyat hazır. Ana. Bu tek koyarım ona, açıldı bana. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kana? Kamini ham ko'rib chiqana. Shirin ekan. Ha. Mushlakaz. Aytdi hozir. To'g'risini ayting aka, shirin ekan? Şirin ekan, вообще şirin ekan. Muhokam sotuvchi ekan. Yaxshi sotib oling aka. Shiponik bor ekan meradan. Shiponiklar qanchadan? 160. Kami bormi? Bermedim. Ya bermedim. Ha, 160 ta berilibdi. 160 ga bermedim. Bu oho, o'g'ri o'tiradi ekan, ha? O'g'ri o'tiradi. Bu to'diqo. Tog'dan terildi. Bu bog'diki. Yaxshi. Yo'q, o'tang 160 dan suraldi, ha? Bermedim. Ha, yaxshi. Ama qancha? Urug'i yo'q. 60 ga so'rashdi. 60 ga so'rashdi. Bozoringiz bersin eja. O'shaning uchun tug'anlar, shipovnik egingizlar, qo'rg'on bo'ladi. Sizlarga bunday foydali kireshani olib keladi. Hepsi egingizlar. Kanalga qatnashingizlar.